I pozdrav ljudi, ovdje vam je vaš youtuber Mike Branović i danas ćemo se još više igrati Brawl Stars. Da vidimo ako dobimo nešto. Ništa dobrog. Klasično. Da. Oh my god, oh my god, dobio sam novog brawlera, oh my god. Oh my god, ljudi. Darila sam dobio, oh my god. Hvala Big Box, hvala. Još nešto možda dobijem. Najrađije ne. Ali darila sam dobio, oh my god. I kako čujete, malo sam ja i bolestan. Ali je dobra mapa na showdownu zadarilo. Pa dobro. Malo poslije bom ga sprobave, idemo reći ti game grab. Čekaj. Bull nekak. Ne, ima Leona. Lucky. Oni su lucky zapravo. Ne. Oh. Ne. A da, i Shelly me ubila. Ne. Ne. Ali pobjedili smo, to znamo. A pum. Evo ga. Ali dobio sam darila. To još ne moram vjerovati. Dečki i cure. Ovo, kako se reče, ako volite moje videe i hoćete mi pomoći, onda subscribeajte, lajkajte i onoga zvonca za notifikacije kliknite. I ako jeste to napravili, onda hvala. Uf. Ne, daje. A da, dobra igra. Niti jedan put mi nije pogodio superom.
A ne. A daj. Da vidimo ako nešto dobimo. Ništa. Brawl Ball. Ne modovi, trebam Brawlera. Mislim da bombole. Da vidimo. A, Darel, zašto si ovdje? Nećeš biti tamo. Ok, uzmi. A ne. A ne. 40 health. Isuse. Da, idemo. A daj. Mislim da je zadnje ovdje. E pa sada znam gdje. A daj. Ne! Ajde, idi! Ne. Boja. To! Isuse, kako sam laki bio. Isuse. Ovo zadnje ćemo raditi showdown na zadnje boss fight. Jer to je ticket event. Bounty. Bounty, koja mapa? Eto. Mislim... Ajde, Colt. Aha, trebamo ubiti. Haha. Ne!
Sorry, noob. Ne! Kako imaju više? Nećeš. Ne! A, izgubili smo. Izgubili smo. Naš tim nije bio dobar. Uopće ništa nisu radili. A daj, tako blizu. Sedam i sedam. Jap. Zašto mene? Zašto samo mene? To svi za mene ideju. Gledaj ovo. Aha. Ne, a taj. Bull uopće nije dobar. No, Isuse. Frank. Kaj, još bi za mene išao. Hvala. I još za mene. Ja, glupi bounty. Ajde, idemo s provodarila. Dobar range ima. Ej, mrtav sam. Nemoj napadati Barley. Mrzim Piper i glupi.
Zašto izgubim bounty stalno? Zašto izgubim bounty? Isuse, 384 helta. Ajde, daj me još, Riko. Zezaj, glupi Riko. Ajde, hodite po mene ako hoćete. Nisi. Ma ka me brigaju, više ne nam igro bounty i to je to. Pa dobro, ubite me, ka me boli briga. Ne igram bounty više. Jer je drak. Jer on niti ja jedan put ne vrem pobjedit. A, ne samo rakete. Još je ovo Empire Halloween gotov. No dobro. Čekaj. Ne, da bom ovo klikao. Nemoj napadati. I bega. Ajoj. A da je Piper ima 12 power cube, really? Zašto Piper ide za druge i ne bossa? Zašto? Pa ubila boš me i Penija. Ali zašto? I još ide Penny za mene. Begam! Ne. Zašto? Zašto za druge ideju? Zašto ljude napadaju i ne bossa? To mi je najglupija stvar u ovom modu. Koji sam 6. i nisam niti jednu stvar dobio. Jap. Neću Spajka igrat. Neću. Jer izgubit ću i izgubit puno trofeje.
Ok. Ajde, boss, gdje si? I dalje ide za mene. Ali gledaj, prvi sam. To je bar dobro. Pogledaj ti ovo. Piper. Zašto ima puno Piperi? Zašto? Samo Piperi su glavni. A daj! Kad se budem igrao boss fight bude 100 put bolje. Ne? A zašto? No i gledajte malog Pema, odstrojila mi je healing tureta. Nećeš. Jej, prvi sam. Hvala, prvi sam, hvala. Spike? Tapak sam se uzeo ja Spike-a. Ali dobro, igra budem Spike-om. Pusti moje Colta na miru. I mrtav sam. Da sam si uopće i uzeo Spike-a. Uzeo sam si Darila. Ili krivo sam video. Nemoj umor. A daj, četvrti smo. Really? Daril? Tako. Pogledaj Rico koji je isto super rare. O da, plus 2 roboti.
A ne, zašto sam išao? Nemoj umrast, please. Isuse. To je bilo blizu. Aha. Showdown. 12 ovih prema 0 i 5. Ne, a daj. Ali drugi smo, to je bar dobro. Je istar token. Ne. Hvala. Boss fight, ovo će biti bar dobro. Spike i Nita. Ogledajte ovo, već rekordam 27 minuta. Sada negdje 10 minuta. Glupane! Ajde bok! Haha. A daj. A kako sam umrao? Ne znam. Aha, pucao je i onda je mene. Uj. Auć. Uh-oh.
Sada ako ne budemo pobjedili, onda ne znam. Onda ne budem znao šta da rečem. Ali pobjedili smo. Mislim da ću ja odigrati još jednu rundu i da ću prestati rekordat. Gina imamo i pokija. Poko. Ne, nemoj umrast. Sada da pobjegnem. Oh. Ouch. Nećem da bude zadnja runda. Hoću da bude zadnja runda pobjeda.
skoro me je ubio. Ne, ne! Samo pokoje. Isus, koliko ga roboti napadaju. Ne, a daj. Ok, ljudi, za ovu epizodu mislim da za ovu epizodu bude sve gotovo. Pa vidimo se do druge epizode i doviđenja.